Mede enchia kase efri Emergency Ghana TV e de ekwa metiefo ane ahwefo enyina abusua enne yensa karaba so no bi e wo fidiem hase ya ose oyoba warefo na ne kunu e wo bi man so na nansentem honom yare ekwa ebo na chese na oye ne ho bibia enye ye ne kunu nso antumi amfi akwantu mu ama mehwe no abusuafo nso eni honom no maide o mahwe no enu nti ofre na danfo be ma se omra no mra metra no no so ne mu kakra be meyi ebe hwe ne ma ne ho to ne wieye no ode to nanim se opese one ne entina ama oje to mu na okunu fi akwantu mu baaye no oba be hunia asi e wo na chi nyina ma watwe ne niama etu egu abonten afei nso mofre wo one ne ntem no wafa mofra no de omadwane a won hu o makira kwan ama maami de ne namu mrika aba fidem ha se de aba beto obra dwumadiefo anim se omummoa na nensa entumi nka ne ma na afei nso momfa dwato ento okunu yanim no mompa na chew ma no fi se ne oye no entwa yie kra nya ne kwa so no abusia asemu yakwa ya rohosem na yensemre yenkwa eni enkonkotie emu nchiremu yie ne ye ya awurabai etumi na adwen entumi sesa ye ma ofa ne kunu achi yenkonkotie mu embra bokoso nye bokosa me pacho na maware me ne be ma not mali ma e ha me kono ho ewu ma na me kono ho na samba na waware e na ushia be ma no de na ye ne pacho na me ne no wa ha sei okay na me ne wo ye shia wa ha na adwuma de ne koye enti ewu ma na me na kwa akosera no ye te kama boko me ne wo nkora tu okay enti me say last year when I'm father frame ti me koye me father ye no bibie ni ba ye no me ba ya na me yare bi be bo me yare dindin be bo me hunu na me ntime nya hwe me friend no want me ama me hwe me na me friend ma me musa me yare dey yare what they call hospital na dentin sa wonim se wukunu wa kwantu me pacho nti se wo yare kra wo bebo ho so fi so wonim se be ma na ni ho me pacho sa de but na amabubu me hunu me na nyina hunu me nsa me ntime nya hwe me koda hospital be 1 week kra enti ye ne se me frɛ be ma na want me ama no se na dwuma se nti want me mba na ne ma me no so no so peska ba nti me frɛ na wode wonya bi sa obubia ma no hwe enti na madamfo be ma wo mention sa tam no adamfo be ma ben pacho na o my friend or your friend pacho friend say normal friends okay then wadamfo mum na wo nchen na ote wo nchen ha na say so that be no want me nchen but no area na metin no around ne ho na no okay enti ono na me friend say me yare obi aso ni bo be hwe me na wabusuafo we abusuafo bibi ni bato mamba oni adamfo ba bia anso na obetimi abehwe me pacho da bi ba bia wo de me ko no de me ko busho nti de na si ye me pacho de si ye ne se sa tama na me yare no madam fo no na me friend na wo me nchen a so me mu hwe nkra no emo mu ko school me hwe me sorry ni bibia brand na na hwe me nti brabe na no oba behwe na brabe no behwe ma wo ma ko school adamfo no oni adwuma bia ye woni yire woni girlfriend me pacho no adwuma ba wo je adwuma no betina afia no wo hwe me sa keke me pacho okay to aswe enti me ho to me no na de me ko ba bia sorry fi me ko da hospital sa me ho anto me de me ko sorry fi bi na me ho to me wie na o ka kire me say me ne ntina o say ne ntina me pacho adentia me pacho me ntime nchire die ba sa wo so wokunu wo male eti wo pese wo kire se wo yare ebre ni mu nyina be ma no wan frɛ wa misa se de hu sitie na wo frɛ ni kunu no wo frɛ me bibia hospital bibia me pacho na hwe me ye me bibia nti ba ne sen enti o ka se me ma ye ntina no me amehwe de we a me wo yare no wa hwe me ne ade na no kreni ma enti me an wo so meti ankyere ne se da bia na sese na me ne tenai but no ka asem na chere me foforo no wan ka ne say me ka asem afa me kunu achi yeah but wan ka say yare mu na obi behwe wo se wo no kunu na na ete na okọ mali no meba okọ mali no wantimi antena na wo fa na chi me pacho ai but say me na man chiru musa but say ne koye osamo me pacho ai nti oba bia wo ne be ma wo ho ani kuna tukwan bia no se bia wo ko twedegu no be ma betra ho ano ohwe odin o se agos ma hwe wo ma ona na ko ne de
me enter me some say ai ma me ata e wom say mali ni no ama me chop money wana na hwe me ofre me bisa say dem husitiye eye bibia nso say wo ti be hwe me pa ne de ma me ata sa na opeso che na me pa cho da be nya sa ne ene eche mu na me ntiase sa na me ye de but me ma anye ni ye nya sa no ko se me ye okay enti o ka say ma ye ntena no e na wo gitum to asofio ai me ni de ti ya na ye hyehyɛ ho sabre no na won ne te fa hin pacho na me ono otini fie wo ni fie ano wo na me so mitimi fie okay yensu ade bi wa ha kwabone ni tie e ma bone ni tie na ma papa no so tie woni ukunu na wo ukunu be frefi mali a bisa woni nkra ne wo siten won so wanya boy ya woni boy na tie brebe na akoda boy ne wo sai na wo ye ni ma wo e pacho bra na menya na ono se wo adwuma mti wo kwa week na wa ba okọ adwuma na week na wo emu de ehia mali na Ghana pacho Ghana okay week na wo ba nti week na oba na mitumi kọ ne ho but na enye se de bia na me kọ ne ho iti bra woni no kotena no wanya adwen bia se mikuni kra se ko ba se mikuni hunu a ana se no wasi ubusa woni be ma ne bejai me pacho da bi na me si ubusa me ne bejai tina pese wo yo ba wo ware mema mienu pacho da bi tina wadwen ne sei me pacho de me ye no ma ye mfumso e wom se wa mfumso ba me pese bi ho adwene ya wonya no sa abre ne mu me hwe se me yare na obeboa me na wo hwe me ntina na ma me ne litu okay e de na esi sesi ade esi ni se me kunu ba ye na obehu se ma fa na chi no ba ye no menim se no wa ye bibi wo o se na esisi ni so enti wo ba ye no kra no wo kan straight se ma fa na chi oba Ghana no ai oh o kan straight se ma fa na chi na me ka hwe ni se maye ayade amaye ntime panacho mfa ncheme ne yensa ntena na oso wate enti o ma okọ me se salam ho last year kamfo ye salam ho no na okọ ne maame mo ho enti okọ me ma nko bi na me me go fi enti okọ ba ye no bi sa me se me fa me phone ne ma no na me de me phone ma no se me nim se enti o pa ache wa chire no o ka se waje atum still na da so ne be ma no wo pa ache na me ni ho me ka chwe ne se ma no free me bi me ne be ma na kasama bibia ye boko ntima me frɛ ni bi me fi se be ma na ba ye na obehu se se na ne buafu na wase ope boy no kra aye ne bone enso so wa ntimi ahunu enti be ma na me pa na che no wote ase se ye ntina me ni boy ne nkasa bi okay enti ba bia na ye wo me wo fesa na boy ni se me wo me be ma na be ba ni tu firo kwotena ba bi fufuro enti me kopɛ dan me ne sa boy na no wo ha no ne kopɛ sa dan no okay Ghana ni inu na ne ko pe ti wan sika na me ko pe sa no tua but ase ko ja me na ko pe nya se bia na me ne ko tena ho nti Berman with Ghana ni no wa ma wo ne ukunu no dem ho ene wa ma e bibia da pa cho no de wa ma ho na me ko ne ho na okay metie enti oye na wo se me mfa phone ne ma no ko ne ma me ho ba salam ho me kunu no oya se ka bibia o ka se wate o de a che me no nti ono ba no te ase ne uhia na me pa cho okay na che se ma resolve me pa cho enti o ko ba na o ka se me fa me phone ne ma no na me de ma no o se nyi na aka se wo ne boy ne nkasa bi nso ko so ogu so ye message ma wo no na wo ko nti no message so de fa TikTok na no asema no wo kan se ma hu se fiira na frefrem ada di asem na be ma ne bisa me se obi aso ne nkasa di asem na me se me kra message mi hu poso asem message bi na be ma ne bu fui no status so kasa unse asem se wo ka no kra hu na wan ka ma na nsi a ne ka na den alasa wa homa no so me be ko ne ho sisi a enti ka no se de etie na ye ka bia ma wa matimi aka bia ma e bia o me kuru ba ya na me pa na chew no na Ghana ni no so kwante ne ho ase bia no wo ha minti na me ne kasa sie da bi na me ne kasa bi ti ye den wo text you message ma ukunu wate ase ma moshia na kama warisem wasa ko message ma Kobasa. Me pacho boy no ne ko test me message me kra na me nim se wa test me sa message no na me nim ti ko hu na o kasa no ho di matem ne ade na me so me kasa bi na o yi me ne ma tugo abonten se wonti me no me ntina bi mu na o frem ka twa ne se wa ma me family free ho na obe pra me na so obe wo me se kan ntimi ko pe ba bi na me sa ne ma ne fifi o yi ne ma na me father frem me se de we aboy ni bosi afu ni sama ko yi ne ma na amfa free ho anhwe obetimi ai me bone na me yese me kopeka ba besisa na misata ma oyi ne man so lo kile hu ne nkura ne nyina hye efie ni inside man to me
I'm right inside to me, yes, and a copper me buy no than chronicle. Me buy no one in crying and no chronicle. It's a dance in our bar, has to say. Me patch all the entire me bar, honey say. Me dear me, no, me dear, told me soon of big force to say, Mum Paba Manu, and then I was in a watch or mamma, and I'm crying our Joe Mono, so intimate home be. Our rear no pebium, patch or that be. I didn't hear. If I told you, baby. Power really beam. Zegan and in what's our fanana. Me patch or that be. Ajalasa. Hello? Hello? Yeah, hello. Good afternoon. Hello? About me to uncle. I want to say. Nyame adom na so e. Nyankopon adom yenso ye ho ye pa kan charity jato wase ogina ye ne yetiefo nyina na mu yempa wachew se de si ye no anofo brejo wodi fo fa che no. Mate. Okay. Yo, de atosu mienu na wodi ache u ba wa anu ana. O David. Okay, what's it ebra wa yes say wakofa ka aba beyi ne neema ne ade waka ne side of the story na eyede na wo ba ye no wonu agitu mu se o wafa wachi waka no kre na usan ko fifuna siko efuna ni asiko hu sa ma fa ne phone e ma ne makoya basa de ne si yankasa Ma me da se ne chiamo no mabojafo the woman said the abayone kan na metie na Nhyira FM na no kwabia ni sema wo kan Tamom ni abayone na ti say ai no kwabia ni sema wo kan mi hu abaywe be 6 years ago no ne na damfo na ti minim a story ne gwa uri enkane nyina kakra no ba bi ehia no de ya wo de kofa ba mama wo beto so no de tie ni se be mana o kofa no me beche wo mo no enya de a sisi no mo start na me bi hu ye so na me ye adwuma o mali na me be pa Ghana no Kromo hanso no krenya me nim se nro wa hapa ti me director ba ko amene ne ye adwuma en wo bo mama ne se alasa wo yire na won ne ti honum ne fa wachi enti ko ukodru Ghana ya amane we se ansa na wo wura ofi ho se no krese wo fa wachi ade me se ye no wo be hu bibi se ni na wo be hu and I'm see you intimidate my country and I'm here and bedroom and ba Ghana. Timi ba Ghana no. You ref you on ma ade o chere me na me ye. No kuri ni emi no niam papa ne ka chere me no. Eno na me hu ye. Alasa wada ma we de Ghana fo mama ni nyina se nka otimi chere wo ma de kro no a. Ko obi a be ye bi. O ma me nro krom ha no mo de Ghana fo bebre wa ha. Ye kan nro kro a Mali number 1. Okay. Wono oti wonu me ya we enti o kire me na me ba me beye ye no ana me hu ade a papa kire me nyina me bu onfo so de na wo hu ye se ka utimi ma me hu anu anka me pe papa ne ka kire me se me de sa ade na odi ama me ni gu me kwan no na me wura mu a atwant wonum na e pe me yiri nkrama me hwe n'anim kra me hu mehu se waye bibi minimu ade a esiye ne fon ekura no password eguso ekobe de ode ho minim kwan ya me password metimi yi ne password bisa me na me to phone no ma no minim password enso me fa gay phone metimi yi ne password wa ani papa na dro ne ye sa dro we die dro betimi am wa yi password ka ma ni nyina ba jibi na madam me se me fa phone Oba be hia me kwan kra no me ba na oba hia me kwan no
Abayewa we teste boy ne ka kire say be ma na iba wa ba beduru enti ma ne mfre no no obefe ne pa obe te say eniam alasa meba pa chew asoma me charity asamo keja bi wo mu wukunu ba no nti be ma no no nim se wukunu no te me pa chew I know madam funti no nim se me wukunu iti wukunu ba ni na bo na mane se wo ba na oh babe me pa chew besro enye se wo bo na ni kuna o mu nim mi de dada wone na danfo ahwa wo ni bi e na ebo sa abra no wo kumase hu na danfo no se de na danfo ni suban titie ana me ka kire se wo yo ba warefo wo danfo no emema no ono mo de dada didi as I'm talking to you now no oni obi kunu e na awo ji obi kunu afiri ni nsem de dada enti wo no sa abayo we no wo wa ware a wo to wa ware ase no o ma wa afutu papa bia twu firi no ho meka abayo we mfiri me bema wo kana tem ta abayo no na de ne ma no me ti mali he ye adwuma awie e wo mali me sending this car bema na won twempna no e na fa ne phone e kokko wo mu amoni no no na te de wono de ba ma me ma no no na kwa kodidi aka me bra pedi abe check boy no se woda me dem me bra pedi yire abranche ni ye me bra pedi yiri eni adanfo pa wo ba be chi no se woda me mpaso empa me ne da so no woda so ye area mu honu mu nyina afo hu se woni boy na etwempna amanfo aka kira abayo yi se hey akura woni bema we di jai na waware wan fio oni boy ni bepia akodi omani anajo a no de meme manager ni nua keto a wakọ akọfa na betena wo mo nchen video me no no ane phone so madam me se me ka me send a kire wa wo se be fem ade me se me che no she wo de mami cut everything short me che no mi hu sa bayo na gumani ase agu abusuafo nyina ase enti me imagine say me kata ne ma bia so ana m ka kire ne say ade a waye no animguase na wo de ba twe wo free boy ne ho not because of nkranti ye mo ye continue aware no abayo isi hu wate mi ye kramoni mi hu na onye kramoni wo ye kristo ni na so be convert man for so wo enti wo so wo ye wa de se kramoni me se abayo sorry ma ton tare mi be 20 million na me de ato abaya ba kwa ma abayo ya hye on show no akwa to mini skirt de better chire no na wona na boys o twa video to TikTok na boys na kan fo no a wo fe hu yese hu o ka wo fu me wo ho na manfo send me video yi na alasa wo yire e say wo social media ada hu ana me ti o me kan sa che asa ha me so na ha me o ka chire ge ya brother sampache wo beche no no a wo de chair no na nka wo be ma de ka wo kata so de na si akire me say ne ya akiri abre na me ti yenko yekom na yenko di akiri amra abayo isi wonko na me so wonko de ana me ne nkura na be Nhyira FM na me fa nkura na ne yekoe ene yekodi 1 week enti me baaye no me ne nkura ne baaye na me se won fa ne phone ma me madam me fan order the phone ma me a already no ma hu ne password no because who nim say bilim me ko share woni boy ne chata wo san ne boy ne chat and wo san ka kire boy ne say me ne nkura ne kwa akura ase enti wa fi ne pana just 1 month me ba be di ni wa hanom no fi a wa fi boy no wo hunu de just asa no jama e me I want problems always. TikTok asem na wo ka no ntro na wo twa WhatsApp na me hu wo mo enkomo bia wo ne boy ni bedini no asende ama na dan for ahwa wo ni na America no
na dan for show ni na ma no guideline say any ehwe yi o na wukunu amechi na wukunu wo che wo de a etinya se wo te wo no no onim dia wo ye pa me pa to abayo o ti wo me asam ti minister na so abayo ma bibia hia ne da na busua wo tim wo mu ni kapre te se de me mabusua ni kapre me hu na otu obi nchen enso maye ma adwen se ma ware hu ne de ade a me ya ma wo ne me mapie me ye bibia ma bibia busumi pia me sende abayo we me sende na na ko ni bala sa wo se u kire mu ana eya wo no eye bebre se wonim se akoda yi wo kana sem se wo fa no no otu obi nchen wo se enkoda no wo yo ba ni nsuru mo ye ne ya wo pese wo hu nkoda no o ma me se da o ma o mehwe ne ma no kana hwe ana me ka se ensem a wo kan na ntro no wo twa se nkoda no wa hefa wo ma no we ti omo me ma me ho na de omni se we mu nyina ba ye no me ka kire wo se aware de enyo kwa ro akwa aware agu pempanimfo no mo nkopa abusuafo ne kyo na ade awaye no enye me nko na wagu mani mase wagu ye de abusuafo ni wagu mabusua ni mase wagu won so abusua ni mase wagu hu ani mase me anka ka so wagu me ni mase enti pempanimfo no mo me pa kyo mame me see case ni see almost 7 months ni abayo infa nipa ba kokora enkoko se wo komi krom ana se tabra sa me ba asema ukunu kan o se asem ni see no ene saa so ne ye na mamre mu de wo fa ukunu achi a wagu busua na ni mu ase nti se nka wo pe nipa na nkopa cho me mabusua fo me ba mama ne omo na ye na china sa still na mugusu ye na china ade nti no mo ye na china pa cho minti nti na mama de bedam eti wabusua ni ben na wo na mane se ekopa che no na me mabusua fo nyina wan ya me pedin no me papa kasa firi me papa de me papa wuye o wonim okay o ma me we me ma me de nyo na tete minti me shada ni me bia o onim ba bia ma me wo ena wunsu hu mo bo wanya ba mu obeso mu a wo ne obebo bra wunsu hu mo bo wudi adamfu achi hwere wade pa charity baby obedru ne de minti mi nka asem no wie ne enti mede me nai besi asem no so na nka yesa me kɔ wase hɔ ne kɔkasa ba wo kunu ama me fela na ma mehu baby ade ni gina enti se me kɔ hɔ kura no ade me ka bie ni we be ye adwuma pe wo hu nipa baako wo busuani a wo ye busuani baako fa ne bra mi ankasa me ne ma mi ye bedi wachi wo ye me mobo ba do hia futuo pa ye bedi wachi ni akwa lase hey madam wonya mobo se de ohunu na nyabotre ansa asem ba nyabotre wate misrewo na yanko sani abeka nkoda na asem no ujitum big mama de make ujitum bra lasa yes adaroma ma akoma entofo mu din ho na wo de ma me be na nu ne nansa achi wabusuafo ne be frew na mesa aba wo nche biem na yebedi nkomo nso wo mframa no achi mesre wo bebre why opa why no mate okay let us say evangelist the graft ade naima aja odawma kominu ama na nchembra na mekeka nsembisi anyesa ubese ni big mama bre ko mobra Ogo yimvabla. Munkasa. Unsamra bi. Ocha unsamla. Yanko. Oyema. No kwasem ni matabayafo. Na basa. Asem no eyemi ye papa. Hwe abaya verse. Charity. Me no kasa sede me na wa. Sa gina so mame. Ma fati. Ama Sunday na aha. Ya woye. Yankopon adoma me na hunso e. Yankopon adom ye woye pa. Nanke won komo bia me pese me ni wudi ohun na alasa de magina bipo bi so ohun. Ti me pese me am ye bokoboko sane bedru wo na ase.
na de wo bia no me ne wo carry ansana me de me nkwamo na pian why Mate oba pa mate. na de di nka me sere charity wa fom pa ansana meben wo no me pa chew de wa ye obi aja ma ne nka wate me pa chew Mate oba pa mate why. okay eti ya baba na di anim na ya ba wo ho ye adwuma no na nka bre bi e tu nsa frɛ nkofo ba we de what the food dey chaka na abeto nti gise ye sori ba ho nti e baba ho ne no abekasa why okay me da se bebre yo mama me da se pa okay big mama yenkwe oyi mama ni kura tete kire se abaya fefefe se ni nyankopon aye wadom nanka wanye kunu wamanamfosam eni apremasam asewade nyina na ade ya me de kakra won hu se waka no kura se wafa no kunachi yeah wode waka se yeah ba charity wanya de no kwasem se de wotie nyame aye wadom wanya kunu wawo mienu be ma no wo male he ya ye mu bi wo je hokotra America 20 years esu yet tonight asem no chese abome ne kan ye me den ne kan ye me den bebre chese ena se no ba bia wo gina no se charity ba ma na woni ne yes ado we patro me me be o this what jawa kwantin feel ba ma no kwani se so wale wasa na be ye no yeah onu se sa na be ye no yeah it was one man na wa de afo wonu alasa mo sende musika na wa mo no akwa koyi patro le nye no crack kafra oh lady who there can be na there can call it's so for na na say na wa charge point we dey I mean ka kakra na on fa na charge number dey make nyina ne say ye awemfo ma no ya yensu ye ho na dey ema we mu nyina ba no dodo na ye peer pressure of any influencer yeah ya di madam for say wo hwem pa wo hankasa ma me kura say dey wo sika wonim no da eno na ya na me kase abatan no me ensua bibi mfiriwe mu yeah ye tiase a ye de ne hwe omu ye ne ntwe omu mre ne fo mu ye namfo so that ye betimi ne ankora ne dinkita ho na nyoma bi ha ye timi aka say on the fa ne say wo huni maame say de okay obi na tete no nti ba ne sa na omu no so huni say once anya ne maame ne de okasa kro obi ha emofra na bi wasa no te once anya na awo me de nye bibie ni wa be ka beti ko hia onu ankasa ne maame nti we de ya desuade ma awufu etifie ye tie bi nyina asam na ya sabi oba fe he form adete ho say on say life nyina aye bibie ho abrante ne kasa nyina che say odo pa sentina wo na ese wo ka de wo ka ni yi na ye de obetimi aka ni nyina abom because ono se nsam a wo ka nyina wadane dane no but ono na ema ye hu asam no kura pa e wo mu charity how Jesus evangelist Nehema aja yo meba David Chimi meba bidu echi a obema de ato ha charity look when him you sana me miss wasem sorry kafra sanyum we etufu na sawentia dachi ubenuae me ababa wa masiswe me se me fande me fo bia sabnya sebo se de wa nesi charity alasa wo dono sekunu a wo pese wo ne netena biem o reason is saying very intia but so can say one on time ye kama onye bibi kra wo soma wo oma odaso ama wo de kire se be ma no na koma wo ho abusia for na internet enye tie ye ka asem a ye ka free baby ne dia kowie baby ye ka nipa mienu kwan ye fa so a wo be fa wo a wo mo pene ye ma wo timi de si ye nyina echi wo kata so a wo na ye be ma me pese me ma wo de ma ho brase ne wo juo su ne kasa se ma fom
makuma mu de me kunu no menya no a kamesa pe na afa mi hunu ba bia medi nkomo no afa charity meet you ma ono ni biem wadaoma de obi sano no kamenko anka tu nansi so okay baby ejina no enyina ye okay ana ude sasem ne temna obetimi ayi ano bet na nya na adwenem okay otema say nti ho ne de ana na ahema ye wasem bia na neka na unim sem de jabetu me da go fa jabra me de odi watum ko amene de don't say da bia asem ne free ba no me kan ne kase enye ye because de wafom no ono wabafom ana asew no nso abafom ana abaya nso enya ope nti ni ye mu ne epe nti nyi kwase ye se no okay otima anya de wa de oh yeah sister I onya wa betia 10 am 10 man o ma ne ye fufu a opa fufu o anya fufu 20 oh yeah me pe ya de nti ni pa say afi we eh ni pa so mo no ya me pa mo cha media na aba na ma misre se ye nu aba no se de oni mama big mama mun so no mu achianso enyamu yi okay die nkananka na asembe ye de ono no kaso mpebie ma eyesabi o eyefede minimpa ba bema no de waba fom de na chese bema no odo ne hokani na mistake echemba yi ana ba onse metatena me kan sem bia na mo ka se medwama me so ba wa afo enfo ba won wale ya damfo okay otesem kura memfa na damfo unya futupanye de infini ho nti misra se de aba no mene menua ye nyina mo mfa ne se ba mo ne nkasa na afi ye mpeda ye nyina ye ntu adwuma mu ka me memfo adwuma mu ka me de me ka no okay ye de kas be 8 na busuafo na hunu se ya na ye ba na yakoka bi ebe me dese omumie no asem ye betimi aka ama bibia ayi ankola ni nti kolan kam won sem bebre be sem de tonchen because ye pass nti yo Pacho penye no 5 na kitone ko 4 charity me ma 1 minute me ko semen se ba ho but would you like to say something obe pese obe tu wonu anom ma ne before ma omuti aware ase no obe ka bibia a che yana Onishia obe ka che okay abusuanti sasem we say is a grand hwe be ebedru ya wada no ye de hu ensem chirensem nyina ebeba na ye de aba beto manim but baby a me gina idie me de wura baby ni akogye ema wafo they say time bia ba yesi ring to ring be ma waware woni oba waware no mo call out eti wan hwe abeka se wonu ani kun ko so bia hye ne ring and so there a ring from different homes we nya baby tena na wasum bedwo a ene no ene ka ma hodin o mema no ye wo mema na bupa de obefa wo ne wada de obenya bi na emom ni obeti wase ado wo hu mobo a show se wono ane de no eden ti wunya bi a tena hu sa lala sulala tena hu kom ne bi a na nya nto meka se obi de hye ho ya hye baby mame ena wase na mema wakwa babiem sa oje brane akokoshe video no ebaaye ebusia mebisa se so distance relationship eye anasenye fa comment no fa to comment section hono erabe yi na asemi die chese emu oya kakra but wanye smart unim se wo okunu a woni neti bibia wo hia bia no oye ma nti den ne ka wa no nti otumi kokwaje obi proposal etumu ene ne kokko ekohyehe ho a wonim se be me aye ho ade woni ne wo ma den pa ne ntekawo sebe enana wonnya bi nti na ma wo oji eno ne tumu ene ne ekohyehe ho na anase den na wonim se be me nya wo hia bia wo ye ma o ma wani je on tetew na wotumi nya kokuduro ekokofa na chi ene be ma foforo san ko hyehye ho no we die entwa ye kura wanya de kura wanya de one try no bi pe awade ese onya yesi ni onya ya mpani open so anya wonyan be ma wote wase obekrokro bibia wo hia bia wo ye ma wo fa na chi akwakwaje den umpewe opeden sisi a waware egu be me nso enam ne so ma we nyina sie ne so be me nso tini baby sisi a wo na wo bre
eya moma yenhwe yi o moma yenhwe yi se yenim se aware na yekom no yentumi a anase yempe a eye ma yemfa ye ho nkonkohyem wa na wo make choice se one ne betena intedenti na wontumi sacrifice na wontena ho ntwen no na kokofa na chi ekokofa be ma foforo moma yensua senia ye besifa ye de akra ye ho se ye kwa aware ma yemfa ye kunu no manase ye yire no machi we nyina amfa so ni so ukoye na nka nyinsen kokoba ya ntinka akokasen wo de koma be ma no ukunu na anasa wo de ma hwan se wo hwe na se wontumi a masa chire mu chire nipa na wo ne kwa akotena ne se ni mentumi nti yempe bibi nyemfa ho se wanye bibi afa ho a emfa wo ti nkonkohyem unya ready a emfa wo ti enkonkohyem yemfa we entu ye hofo we nye first time asi na we nso nye second time anya oba na befa ne ku achi a eye be ma na befa ne yere achi mumye nhwe ne yenye sa correction we yenhwe ye homework yi pa ne yensiesi na sade we ha ye edi yenya wo ya brabom yemfa we ntu ye hofo ne yentwe ye ho firi ne ama ense ne fata ho abusua mede wo esi ha sei da se ne ye san so ehia biem na me ka wo sa hada so emergency Ghana TV like video no na share medin no eye nana akosua adepa da se ne ye be san so ehia samanti me ke be mana chese makram